Kinoilam ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Unit, kilabo chingkali yo Deputy Commissioner Karibhoy, kumju ikatana tourism by Khuborjylla, halor ka jingja jungkilai po Ngut ki data entry operator, kibalathung bantre ha ka Facilitation Center ha Umling, kabalapindan kam menchwa kum ka kardop pet ngor hi kibriu, kibawan rung shapo Meghalaya. Kini kejingkali kelemi hadin kejing kendu jengkinoyalam ke KSU, but Deputy Commissioner bala khot ban yekren halor kejing persya jeng keseng ye kejing temu bante ye ke food court ha ke jaka jeng ke Facilitation Center ha Umling. Haba kren kilat pathai Khubor, President ke KSU North Khasi Hills District Samla Ferdinand Kharkam ni ulong, House nem arjar arpau, ke sorkar ke lepin mi ke advertisement na ke bentar lai po artli ki post DEO, ki bentre ha ke Facilitation Center ke bedan ha Umling. Ki Samla ke la yo ru ye kini ki kam DEO ha ke ni ke kerdop. Ke sorkar ke lepin sange no ye ke jing bentre kam ye ke Facilitation Center, bat minta ke la temu ban wan rapat de kidukan ba. Samla Ferdinand ulapen pau ba sorkar ketemu banwanra ke food court bat pendamno ke Facilitation Center da ka bapin thami bakan don ke jingyo kam yo jam ki Samla. Kasing kebu pat ke jingkeli Shaei ja ke laipu Ngut ke DEO bat bun ngut ki pat ki Samla ki bateri ke ni ke jaka. Kinoilam kasing ke ladawan ke sorkar bat ai ke jubab ke Shaei halor ke ni ke kam bat pendep shwai ke jingtre na ke benta ke Facilitation Center kemeletmu na duk ningkong. Endang yai beteng ban persya ek jing temu ban te ke food court ha Umling. Bagaliang judisi ban ban crunch pang kata kayo kam yo jam jong ki local te ka jikli jongi golong ba kai kata yo kam yo jam ha bagi temu ya ka jaka man plong jaka kum ka entry point lane ka facilitation center lane ka checking point ndre mata lang yung yo kam yo jam ibu jikli mata syaka DC office syaka tourism department bat syaka sarkar hi ba ha ka arfantrik upnai November arpo kibu ikawi advertisement namta data entry operators live Ngut te kita kila yo kam kila function nang te ki jong ki counter joki bat mata bali ya kate ki khangno bat chei gini ki live Ngut ki data entry operator ki ja bat kam kut tang kata nomor hadin kata kiran ki helper kebanan yang ki isyuru ki yo jiktip ki kena lokal ki yo angtu kum ki helper laki ki jong shift ka shift joki ka shong kat kum phra kanta te menta ibu cikali syaka sarkar syaka district administrative berkumju syaka tourism department pasai kija kita ki helper but live Ngut ki data entry operators hadin binglai ya usbut menteri ula inaugurate ya katai ka arpo trik ubanai Desember nopra arpo la penyait ya ka but hadin jingpiat juga kawan covid ru kadang yai pe kumju but hadin bakut no covid hapo osnem arpo lai ngilungo babali la pesange no ya katai ka Facilitation Center la ka entry point te kajikling ibu ya ka sarkar hi babale ki function shu ya ka kila shubu kum kai ka ying dak ntai ka ying bale ki jiksliu ki babun bat ya kata hadin kane ki perkelai ka kum kata ka food court kata di jikali bagi ibu